Ole mi pale mi cha chu no pa in siama rong in bol sak ton tura duan kan ni angin no patam jok chuan anuam le shi oma poti in an pom lai ti tan rin om takin an om chen chuti mek lai in khowil ramza wa mi zong zong kan thu mun vek theilawa no pa in kar bo rak thale rong in bol saka in ngai to ton em an om lai in chen khat ero an ko pui te chhian na tor po pui salawa rilu chetak po te po anom be bok ani pa ber na thok holam chuan to swal atok thlat mai liam na tak tor chong chuan in lama om anu pui chu bia in miswal kut ator thole silaya ka ani tho phone mangin awashila chutia anu pui abiak lai mek chuan alabora lauti an sharwalin miswal rolte chuan a omna lama an chuan motor ve ka in khallet le in liam na tak tora kongsira an ka hliam to aboral to an ngai chu ka non an han tum li a ma se an pistola ammo lo om to lo awangin anjinga pakhat chuan achemte pai chu phorin anunna an lak sak zuita a he thil thengra phlak tak mai hi Kisangans Bihar state chunga mi ni in tual thana thlen hun hi August ni somni parok kumsang ni somni pahni nia tarlan ania hemi tu khian tukdang angbokin Kisangans Bihar khosa Papu Gupta chu ani tin na thona Gusri Memorial Medical College MGM Kalin atlang pui tho in zandar ko vel hi anna atanga in lam apan hun ania hemini po hian office lama na an nga de owangin zandar ko vela an in lampanin baikin ain khalho a thui po alatlan ma in anunga bolero warin aron zuya antlan pel mai tura angai awangin kongsir lampanin kong alokiana amai ro chu an pel mai du bik silo awangin anma a chuan atlanta zela mun fian rial le mi pui tam lo deu na chin an thlen chuan bolero war chuan voile khata speed la thuta rontlan pelin abai ma tak rondingin Papu Gupta chu an ti dinga bolero achwang te chuan engma po soilem lo chuan pistolin an kap ta che mai Papu chu konga to hnokin chanpui tu amamoti ein sha a ma se chanpui theitu tur anam lo ti a shatin inti pachang sham shamin ator ta tok maya poi khoi to mi swal te chuan rei lo te hnuwa ahliam tor zolova aboral mai ringin an tlan san le ta a ti chuan an hnu darkar thumdon aliam hnu tia khwalzin ten kongpui sira Papu Gupta hliam tor chu hmu in an ni hian a tho na hospital MGM an kalpui ngal wata theitop choin chan tumin hospital lamte po in chan an lawiawa ma se rei po en kol ani ma in ahliam tor lovin MGM hospital a hian aboral zuita ani achungte biak po dan kong hospital a thokte chuan an zong hala a mobile omna an sha to boxilo awangin a ke kor ipteya a wallet chu la chhuakin a document da te alakim le kimlo an en sakna lama anu pui phone number alo om hlau maya anu pui in lama om Priti Gupta chu bepupin an pa boral tho chu an shatir ta a Priti in apasal aboral ti shat vele apasal tho mek na ni bok aboral na hmun MGM hospital lam chu apan ngal wata apasal ruang kyang lo omle hospitala a thopui te hna chuan anpa in melma emo ama hotu anei om a shat lo tho soin swam mangten athil nei an ruk sakdu awanga misol che nania angai tho asoya akyang vela omve midang te po in chu chu an rin dan lo ni ve in Priti hian apasalin misol kut ator thole pistola ka ani tho phone manga aron shil tho soi chok boka chutiang ti ania wang chuan hospitala a thopui te le midang lo ombe te chuan police a report mai tha an shat awangin Kisangans police te chu Papu Gupta boral dan ne thil thlen dan an shatir ngala police te chuan report an don angin MGM hospital chu rangtaka thlengwatin ruang endikna an neya Priti hne na changa statement la in complain ane angin Kisangans police te chuan FIR an ziak luta ani police te chuan poi khoi tu te chu zon chwa nge tumin ma an ngala ruang an endikna a Papu Gupta chu silaya ka ani ba ka chemteya nataka bei ani ti an shengal maya anu pui soi anga miswal ruk ruk mangte chetna ni ta se silai ka kha du tok mai om chutiang nilawa chemteya nataka bei ani le kher chuan police lamte ngai to na article thui le a Kisangans police te chuan tual thana thlenna hmuna voi tam takalin thil thlendan sha tumin ma an zel boka tual thana thlenna hmun bul hnai vela khosa te po kom kwalin mitam tak zona an zotlama ma se chiang taka han soi thei ero an omlo
tual thana a thlenna hmun hnai vai le a chhe vela CCTV atanga an hria thei be sein chui hna an kalpui le a chuta an thil hmu chuan police lamte an nu chuina konga pui thei tu tur thil an hmu chhuak ta hlau mai CCTV atanga chui hna an thona a thil thlen hun lai vel omnia ngai thei turin bolero var an hmu a bolero registration number tila in hun tampo rial lavin police lamte hian motor chu an man thei ngala motor khaltu hne na changa an thusia dan chuan khang mi sol walte khan he bolero hi an hire ni in an soya police te chuan motor driver anei tu ni bok phone call detail la in chui chen na an kalpui zela phone call detail la contact sang ron lang te chu amalte te in chui chen na an nei boka chumi an chuina kal zela chuan thilrin hel om tak mai an hmu bileta motor nei tu chu police tamti hian ko le in kil sang atangin thu zo fiana an nei le a police te zona sang a chan na a boralta papu gupta naw raju gupta ming asoilang tatlat mai tin hengba ka hian hetol thana a ro mana siam tu ber chu boralta no pui priti ani thu asoilang boka police te chan lo khana kan ti don nge raju gupta ming le priti ming asoilang tatlat mai chu mak anti in ring ngai na po an shelo ani ber police te chuan an thusiat ang chu bo zui nga zelin raju ale priti po chu thu zo fiana nei torin thana lama ko anni a ama iro chu chuan lam sang siamin police in an ko lai hian an kal lawa an ko nia an kal taxi lawa chuan police tamde chuan an cheni na ve kal chilin an pahni hian thu zo fiana nei torin police station lama an shwaita a darkar ni don a shan ve a zo na zo an ni hnu in mun khata an pahni hian arwalin zo na darkar khachwang ma om an zot li a himitum iro hi chuan police lam hian in pawng lo theilavin an siamani ber atopa chuan an pahni ram manna ani thu an soi chuak tange ani Kisankans police lamin an tarlandanin hetiang hi thil thlendan chu aloni Papu Gupta le Priti Gupta te anin nei atanga ni tampo aliam ma in Papu Gupta naw Raju Gupta le Priti te hi in tongin hei hi an voi khat in hmona an nge a Priti hi narzing lamzira tumreng thin ani a ma se remchang a hmumai lo ba ka pasal anei le si awangin atum angin om theilo heti lai hian papu ero MGM hospital a plumber na thokin nitin hospital lama kala anu puin BSc nursing zir achak thuwa soi chu ashreng thin ma se hanboi pui torin hun ol remchang anei theilo nitin anna kal atol si awangin papu chuan an omna Kisankans atanga kilometer somvel hla om mirpur kho a an in pui lama khosa Raju acho anupui Priti zirna tur college lo zon pui mai turin ashila chutiang chuan a u soi angin Raju achuan Priti zirna tur college zon puin akal pui thin hun engma chen aliam hnuwa wane thlak takin Priti chuan zirna tur remchang amu ve ta hlau mai a pasal papu ero ni tin anna a akal a tol box se wangin anaw buk chu hun ol ani remchana pianga college sa thla thin turin ashila Raju puin ahnialem lo chutianga nitin deuh tho baika in phur thin ta chu ani nel chhotan ta zela thuchia acha engkim in shiltonin tu ma shat lem lavin hun hlim om tak an hmang don ta fowa ni tiliam zelin Raju apoina u no pui ni te hrang ma se Priti laka ngai to na thalo apotatlat mai Priti pu in Raju a khosa zia hai bik lo chutianga hun le ni char chhota chu anin thla thi ta re lo maya atopa phe chuan hum swal an dai ta nge ani hun le ni liam zela Priti le Raju ati khosa je a papu chuan ngai thatlo na anei chhota a anaw Raju chuan alaka hetianga rilu thalo apu thei aringai lo u naw in ti thiam lo ai chuan ti in hun engema chen chu ngoi a chu zela chuti chung chuan Priti le Raju chuan anje an thlak thei chuang lo atopa papu chuan anupui Priti chu Raju ane na an khosak da na le an nun phonga alunga oilo tak zeti a shil tange a Kolisa po Raju acho in thatir to lo to le scooty leisak atum tho shil bokin scooty alei ma zong rental bike rapido book chen torin atita a ma se Priti eroin Raju anena chutiang thil anin kara omlo thole ama zokina thla chen tora ati awang chawa thla ani thoina changa hemini hian annu pa hian anin hauna sali nge a papu chuan anaw Raju po chu phone a bingalin Priti chu kolisa thla ngai to don lo thole an in lama ronkal ri to lo turin ashil boka
Raju apo chuan a u tong kam a hriatin Preeti ne na anin kar chungchang thu a hria ani a ring thiam maya a u laka poilian taka ti ani ti in shema se a u nu pui Preeti chu chuti mai in a thla thei mai si lo kar khat chung ombel chu Preeti le Raju po in mu chu soi lo phone takngal po in anin bito lo wangwanga an chungten anin kar thu an hriat an hlo ve box si awangin film khur takin hun an hmang ve zela Raju apo a u in an in lama kal to lo tora a shil awang khan akal ngai tami ulawa ma se an tlan thuk to ema wangin engma in adang zau talo ani ber Preeti zok chuan Raju chu phone manga bia in ka pasal hi min sun ti ro chu nang ne na kanin mu theina kong om chun le min dal tu ti kya na thaber ani ti in a shilta a Raju ero hlo thona hlirina khat thunga Preeti rot na chu apum thei mai lo ma se Preeti chuan geng pol pakhat cheng noi hnia roitor a mu thole chung mi swal pol te chu cheng sing hni a pek lok to thu a shil boka Raju ero chuan mani u te nun na han lak sak em chu adu mai lawa ti dan kong dang a om lo mo ti in rot na dang siam pui atum viawa ma se Preeti zokin mi swal pol alo roi fel to sinen lo thei lo ne in a u nun na la tura ke pen angai ta ti chuan mi swal pol te chu be popin a u Papu Gupta thadan to ro manna a siam pui tangi nge ani geng group te nen August ni somni parokum sahni somni pahni chu rot felin engkim ro manna uluk takin an kalpui zela Papu Gupta po ni dang ang boka office a kalli in ni danga in lampana a hon hon pa ngai tho zandar ko vela an office chwasanin baikin an in lam apana hetia anin lampana atlan la hian konglaka geng polte chuan kongsir mun fian rel laya bolero war chunga thuin an lo chang rana aron tlan pelti an shat vele an ve ngal wata Papu Gupta chuan an hnunga bolero ron tlan chuan ale pel du ani anga in sai ta lo pe a ma se an pel du lo chutianga minute nga omvel in zuya an tlan hnu chuan kongzau lai le mi kalvel om to lo na an thlen chuan geng polte chuan Papu chu thok le khata tlan pel thutin motor chu konglaya tak din tirin an lo ti dinga geng pol zinga mi pakhat bolero atanga ron chwakin Papu Gupta chu apong ka ta che maya kongpuya tlo in thisenin abol ho hnuanga miswal de chuan an ti tur ti zawa in ngain an tlan san zui ta a amai ro chu aboral nga mai lova thele vin kongsir lama in hai phein kong metal chin le kongsir lai se china mu in anupui in lama om Preeti chu phone manga bia in miswal tu ti shat lauten pistol manga an ka thole hliam na tak ator thuwa vasilta a omna chin te shirin ama chanpui tura midang punwa turin ashil boka ma se Preeti chuan a pasal Papu anaron bek zo no chuan Raju chu bengalin alabora lo thole hliam na tak twara aron bek thu avasilta daya Preeti vek chuan miswal ho chu phone mang veka be pople in a pasal chu alabora lo thole a omna hmuna kala anunna laksak ngei turin ashil zuya ti chuan miswal te chuan Papu omna lama bok chuan in khallet le in an bathlen chuan alawlabo ralawa Papu chuan a omna lampana motor ron tlan light eng a hmu khan ama chanpui tu tur anupuina aron tira ngain alolom viawin arin om ma se chu tiang ani der silo chung miswal te chuan alabo ralo ti an shatin pistol vek chuan kali an hantuma ma se amu alo zo man si chutia pistol mu azo ta ka chuan Papu chu an tha nge angai box si awangin an zinga pakhat chuan a chemti pai chu phorin a o mali a ngonga avita a minute somvel Papu kianga anom hnu chuan aboral to angain an kalsan zuita ani an kalsan hnu hian alaboral chi alawa a hliam ero anasat ema wangin a chaw to hlea ni kho a shi to mi ulo zan reilam ti ani awangin motor tlan po chutelu tuka tam to lavin a chhunte po bungro phur chaklian ho ani tlang pui to a heng motora tlan pel tu te po hian an zuk mu fo viaute ani lem lo chuan a na hi mu har sa hle a chutianga hliam na tak twara a mek lai chuan vanei thlak takin khwalzin motor pakhat ron tlan te chuan kongsira hliam twara lo le tring Papu chu an zuk mu fo ta hlau mai an boi som hala heti lai hian Papu chuan ni khwa she to lo amit po aming hlei thi to lova a tho ero ala om ti sha in hospital lam pan pui ngal tha a an sha ta wangin MGM hospital lam an pan pui ta a
hospitala thokten an lo hmu in an thopui ani ti an no hrengal vata rang taka treatment po pek ngal ani a ma se chanman ani lo hospitala thok doctor te chuan aboral tho an nim ngeta ani atira kan soita kan khan achung ti biak po na mai tor phone number an shamai lawa a waleta a document vel ala kimle kimlo en sak an tum na lama anupui passport size sira phone number injek chu a number ani ringin an be pok ngala anupui priti chu alo ni ngeya priti chu hospitala kal ngalin damdo in khoma a pasal ruang chu bata chiamin hospitala papua thopui te chuan ano khonga ive hle a mi kot ator chan om tor thil thalo emo melma anei om asiat lo ba ka ama han hoto an om asiat lo tho hospitala lo om ve te le a pasal thopui te bula chuan asoi kha ani a miswal ko tor nge ani ti achian ema wangin Kisangans police station chu hospital thunei tu te hian an shetir ta a Kisangans police ten FIR ziaklut ngalin poi khoi tu te zon chu na ngor takin an thok ngal char chora atopa topa phiaru to boral ta papu nu pui priti le raju baka geng group te zinga pathum de chu tol tha thu boy sem sakni in jela dalu anita ani